Romo magalamuru mokelo kanyakla johala kaachiel kod joket mwandu mowuok e kaontis duto auchiel mantie kadho nam chumbi no bagi kaunti ma Mombasa. Romo twak maduong' en kaka inyalo ber chenro mag ohala e kind kauntis man kadho nam chumbi to e yor chutho yor twak gi jolony kaachiel kod joket mwandu. George Aoko nigi ler. Jo ohala kaachiel kod joket mwandu mopogore obago romo Mombasa mar twak e wi okange mageto bero chenro mag ohala kadho nam chumbi. E romo no mobagi e alap Mama Mangina Waterfront, jolony korka weche mag uchumi bende ogwel mar twak gi rowere e wi paro mag nyuolo thuolo mag tije ma en achiel kuom midhieche mokwako pachoka. Hao wote wamekongamana hapa kutoka jana na leo na kesho ili tuweze kuzungumza na ile miradi ambayo tunaweza kuileta ili kubunisha kazi upande mwingine na kunawirisha biashara. Kama mnavyoona tuko na mpaka hawa wa exhibitors ambao ni wafanyikazi wafanyabiashara wadogo wadogo wamekuja kuleta biashara zao, kuja kuonesha na kuja kupata investors pia wakuja waangalie Mombasa tuko na lipi la kuonesha, na si Mombasa peke yake. Tumejumuikana na kaunti zote 6 za pwani. Jotend riwruogno makelo kanyakla jo ohala e kauntis duto auchiel man kadho nam chumbi koni en ayanga ni jo ohala mathoth nyocha oyudo ng'ikruok kaluwore gi koth El Nino manyocha chue. Gikone gikawo thuolo bende mar nyiso jo ohala kaka ginyalo rakore gi midhieche ma kamago. Wafanyabiashara wameathirika. Weangalia kama mfanyabiashara mdogo ambaye huwa anabeba takataka ambao ni azipeleke pale Mwakirunge hivi sasa hakupitiki. Mfanyabiashara ambaye yeye kazi yake ni kuchukua mihogo ama mboga kuzileta kwa market pale Kongoya, hivi sasa barabara hazipitiki, na hiyo kwamba hazipitiki huwa ni mali ambayo yako nayo na ni mali nyingi ambayo yako nayo, ikiharibika imeharibika. Mfanyabiashara mdogo anapata pia mafunzo kutoka kwenye kongamano hili, anapata fursa ya kuangalia pia wawekezaji wakubwa maana yake utakuwa na watu wageni mashuhuri watakuwa wanazungumza, wanapeana mawaidha namna ya kukuza biashara. So atapata mafunzo mbali na kuwa yeye atapata muonekano akiwa hapa kutoka kwa wawekezaji wakubwa pia. Achiel kuom kuonde ohala magigeto en mano mar yuto mag nam kwa kadho nam chumbi mangima midendo ni blue economy. Tunawahamasisha hususan mambo ya ubaharia. Kuna uvuvi na kuna mambo ya kwenda baharini kama kwenye madao. Sasa sisi tuko hapa kuhamasisha nafasi za youth ama vijana kuweka nguvu zao ama bidii zao kwenda kujisomesha masomo ya kwenda baharini. Because unapata hata samaki yetu wale ambao wanavua samaki mingi zaidi ni wavuvi ambao hawako hata ni vessels za kutoka nje. Na hiyo ndio kitu ambayo nafikiri ile Kenya Fisheries inajaribu kubadilisha, kwa sababu kuna fursa ya sisi kuwa kwa nini zaidi ya 70% ya zile samaki ambazo tunatumia hapa hazitoki hapa. So pale ile kwetu ni fursa kubwa sana. Moko kuom jo ohala matindo manoyuoro ne bende onyiso geno margi kaluwore gi romono mar ndalo adek. Wabro faidika gi puonj margi magibro kelo kaendi. To ndalo adek ne wambe ohandwa kaka mar jo ice cream. Wambe wadhi improve ki ohala nikech uso ne tin chien kaendi, to koro gisani magibiro ndalo adek niendi wambe wadhi yudo at least wadhi yudo pesa moro matin mwanyalo go stock maro. To warito gi mondo gibi wambende mondo gipuonjo kaka ambo wandwa nyalo dongore. Itanipa fursa ya mimi kujumuika na kukutana na watu tofauti na kuona products zangu, and also kwa watu kama investors kuja kupatana na biashara yangu. En romo mageto kelo kanyakla joket mwandu mawuok e pinje mopogore ka jo ohala matindo, to koni romo makama biro konyogi yudo chiro mag mwandu magiloko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.